Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Gasomya mwanchi omuri wa Getembe TV ritubira gatano mutinyo gatano mwaka kiri bubere 2025 werire buye kine kionga chinsa isano na bibere nchengatere ne nyaboga wisana makuru kuri asomo na bimanyero havira kari kuri studio kabere nera kweneke buna chibiche china marengo karishira senchira ere yobokarano kaba na into wiko mare to komanya mayakoro chikont chance emerongene na isano na ibere chinsa ya Kenya anen monori tukeri mora ibwense ya Kenya muske daktari wa Samuel Ruto agendereire netaro ya ye ase county ya Migori neva obetega korotwa egekoroto ritko reyoro nto chaka chinga kimbure nyinge agendete konekiwa korwa orogongo rwa gusi anene mono imena isko yorogongo rwa gusi nigo aboro kya beskuru yoboroso ya itero egotoka suneka bunge ya Bunchari county ya Kisii bautete amakweria ritko osebe tutete amakwere yemagegaye kerama geskuru yo kubori wano mwaga bwembure yo asebono no yagwikira boniga para ikorwa se county ya Kisii batara imoki agetambukero kende gyonsi chinga kya baro kiwawo bagenderete somera isiko ritukira rero nigo Evan Sungura oyure no bote osurachi kurigia ekirogo kyo MCA aisokire na koira obokonye gwikira ase eskuru yasabona baibori besoke na kubore serikali ya county ya Kisii wesoke na kubakonya Yetana enkoro Teresa Kimutonyabaro obwe skuru yeiga ya Itirio primary nigo ekere ebirasi byaito byaire tu abana bari menga kiri mbra ya tu nyinge
bono nigo twacha korora ebirasi ebi ng'amuna biaguga abana baito barengeime nanga abaku bonsi ng'ai twae gocha gotindeka amatanga twae gotwara amangi lakini Nyasaye agakora egento ekiya agaetia onde tachieti gokwa tukaira ni Nyasaye mbuya mono ekene kia mang'ana Nyasaye okore bikone abana baito bakarume bono baibori twarangeri gutoche torigererie sukuru eyi munegwete twanyorire obumaene sukuru negwete abaibori ntobwati ncherende toraru besa torosariwe sukuru abaisimiwa baito tware kobasaba ndonsi pia semori motokonye mubwaterane moche mwensi muno oyo minto sungura ikirege iga ororire sukuru eri abwaterane n'abamu abo motoruseria abana baito gari ase esukuru eri nenkoro ekara twayerigereri gekirageti kerase etakeire korusigwa erosigu koruse gochigoro sungura aspiring MCA Mulenda Ward karena naititega igaitire naroche virasi bigwete ngaro rero tiangicha iga ngabwate musangire ko bwa buli bali ba virasi bili bya affected na ikira iga na erore kene nga kene virasi binembi bigwete mwatia atayo pi na ikela gitie science chance so naendela kana jo trimba ko chia ICD classes nanyora ICD classes yani nchiyo pi so njengo tebie kwende serikali yetu muna Kis County eteme kurigereri Interior Primary okoba Interior Primary ne school town center ewente kurigeri muno ebire mu pako bo Mulenda abana amuna banyando so ewente kurigeri muno konyo nchibona sungura ngobikanda ko kwaneka igakwa mabati 10 ala ngotabina abantu bandi bali bakori obosimiwa na babo bambwatsiga tonyara tonyara ko bato korosi skuru ebe skuru ngia Akabererero nigo muraiwensi ya Kenya musiki Daktari William Samoei Ruto agendereire n'etaro ya magendero ase county eri ya Migori gukwana ekero achake osekuru tota echiro yekerero ya rongo yotoka county ya Migori muraiwensi nigo akwaneire emirobiro ya magendero gati yabo bwagachi bw'echiro chipara na boigo chinyomba cherigorirensi ase boigo akwanera anene mono umurobiro ose mirobiro yogosira chisemi asatebire guika umwako yiga nigo barachikurika bari bandi chimilioni 20 kunenchera ya yogosira chisemi na boigo abaka okwanera umurobiro bwakwana na chipesa guchia Sechi University kwa kupanga mambo ya kazi ya wananchi. Hii mambo ingine mingi ya kupanga siasa, kuna siku ya siasa itakuja na hiyo ni 2027. Wanaume na wanawake watakutana kwenye debe. Wale watakuwa na bahati watasonga mbele, wale hawatakuwa na bahati watakwenda kuvua samaki, wengine wataenda kulima shamba. Hakuna problem. Ama namna gani? Ya muhimu ni kuhakikisha ya kwamba mazao yetu ya kutoka shambani iko na soko mahali ya kuuza isiharibike. Ya muhimu ni watoto wetu wasome, na ndio sababu tumeajiri walimu wapya 76,000 in the last 2 years. Na nimeambia huyu waziri wetu John Mbadi aweke pesa ingine shilingi bilioni 2 tuhakikisha kwamba mwaka huu tunaajiri walimu wengine 20,000. Ndio watoto wa Kenya kutoka sehemu zote, kusiwe na mtoto wa Kenya anakosa kwenda shule, kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa kama watu wa Kenya. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wakipata elimu wanakuwa sawa. And that is what we are doing. Na tumesema pia ile higher education funding model tubadilishe ili watoto wa kutoka jamii maskini wapatiwe scholarship ya serikali, wakienda university ama wakienda TVET 90% wapatiwe scholarship, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba watoto wa kutoka jamii maskini pia wanaenda university kama watoto wa Wakenya wengine. Tigarite ase county yo ya Migori anemono ase taro yo muraiwense county yo nigo abarekura kuria county ya Migori beso kirena kugikire gakora kyobosuku nabo getabwati amaskani abo asiri tukorie igoro muraiwense abeteka korutwa egekoroto chinga kyaro kwanera abamenyi bense mere akuria west county yo ya Migori wekraboniga nigo abakagiro batatu babere bakubekwa byara chingaki obotuki wogenda tasabona baraya batebre nigo abo barachikumukirwa egetambukiro egetindi kerichiko
between the two politicians, because that's what you mean. I don't think so, but let us dig. Give us time to dig down to get to know what really happened. Na ni vile nimesema ni kwamba hawa upande wa vitengo vya usalama, they are on it. To the best of what I know, 3 of them have been arrested already. So action will be taken, and they will tell us what happened. Yeah, what happened. And I know security organs are also taking their direction. They should be able to unearth exactly what happened. And once we get to know if it's one leader who organized that against our president, I assure you, he will face the full force of the community. Kitendo cha jana chenye kilifanyika, tulishtuka sana kama wamama, kwa sababu hatukuwa tuna expect kitu kama hicho. Tunampenda rais. Kitu tunataka kusema kama wamama wa Wakuria ni, rais, usituogope, usikue mbali na sisi. Uendelee kutusupport sisi kama wamama vile tumesimama na wewe, na tutaendelea kusimama na wewe rais wetu. Sisi ni wewe, tunajua wewe ndio baba yetu, wewe ndio wetu, wewe ndio umesimama na sisi. Rais, utusaidie, uendelee kusimama na sisi kama wamama wa Wakuria. Tunalaani tendo ambalo lilifanyika jana, na tunaomba kuwa viongozi wenye wamesimamia ma-DCI na wote kitengo cha serikali cha sheria kichukuliwe, na tujue kiini haswa, lengo haswa ambalo lilifanyika jana lilitoka wapi, kiini kilikuwa cha nini kukuja kufuruga mkutano. Wenye tunajua alipanga kufanyia rais hivyo, kwa sababu hiyo mkutano ya jana haikukuwa ya watu wa Kehanja peke yao. Hiyo mkutano ya jana ilileta watu wote wa Migori County, wengine hata kutoka county zingine walikuwa hapo. Sisi tunataka kusema kwamba isichukuliwa kwamba ni jamii ya Mkuria ilirushia kiatu mheshimiwa rais wakati amekuja hapa. Na kwa hivyo tunasema kwamba kama ni mtu yoyote wa kutoka Kuria, kutoka nje alihusika kupanga vitu kama hizo, jamii yote itachukua nafasi yake ya kulani hiyo kitendo. Umura ibensi ya Kenya muske Professor Abraham Kithure Kindiki nigo ainekeria abakenya bune serikali nigo yanyorire chibesa chisaine ekyo kirachi gukora emirobero a ya magendero gwikira omwaka 2027 igati yabo bwagachi bwechipara chichiro na boigo chinyomba cha Magori anso muske Kindiki nigari ko yakwana ya imeye county ya Kiambu. Bara zetu ambao zilikuwa zimekwama, natangaza leo Mungu ametujalia, kwa sababu ile hali ya uchumi ambayo tulikuwa tunang'ang'ana nayo imeanza kuonyesha dalili ya kuimarika. Sasa tuko na pesa ya kutosha ya kuzindua barabara zetu zote ambazo zilikwama, zikiwemo barabara za Maumau, na mimi nawahakikishia zitajengwa, zitakamilika kabla ya uchaguzi wa 2027. Na sisi tunajua lazima tujenge barabara hizi, kwa sababu tusipojenga tutakuwa na hatia mbele ya raia. Kwa hivyo barabara zetu, all the stalled road projects including Maumau roads will be revived, built and completed in the next 2 years before the next election. Stima, mahali stima haijafika, tuko na last mile program. Hapa Gatondo North, connectivity iko chini, tutahakikisha kwamba tumeongeza nyumba zetu ambazo ziko na stima hapa Kiambu na Gatondo North na sehemu zingine za Kenya. Mwisho tukasema hivi, tukasema lazima tutafute njia hawa wanabiashara wetu wadogo wadogo.
Antoni go bagenderete usini go baburi bagenderere kwirikia no moroberio osha bune nchira ya moyo koero biri bugima chinga kichiria bakogenda chinya gitari konyora obobwenyo muri kibotamba se wizara yabo chenu mosiko musubati meri muthoni nigo aburi abantu bonsi usini garuro kubore ucha sabantu otiga kogora amario go korwa se chitu kagose chikemistry nga kichiri barwarete nari bagari aye kogenda chinya gitari koringori na kumanywa umochando babwate. Health Insurance Fund, we have been able to cater for detoxification services, rehabilitation services. We also have mental health services that are there for outpatient and inpatient. So it is important that these measures are designed to remove the financial barriers and standardize treatment costs and encourage early intervention and recovery for those that are affected. So we encourage people across the country that they may register to the Social Health Authority so that the masses can enjoy and can access these services with ease and with affordability without draining our pockets. So while progress has been made, it is clear that continued, coordinated, and adequately resourced action is required. And moving forward through the State Department of Public Health, we wish to strengthen enforcement of existing drug control laws, expanding school-based and community-level awareness programs. We wish to also support youth empowerment and economic inclusion, and equally enhancing community leadership and stakeholder ownership and engagement. It is important to equally develop tailor-made county action plans and appointing drug and substance abuse focal persons in each of our counties, establishing the national knowledge hubs for training, research, and practice. That is why we are asking members of the public to avoid over-the-counter medication and prescribing drugs for themselves. Togo chigakorera yo kabeiro mu waziri w'oburemene tugo moske mithika rinturi ni oyo beteka gwakwa isiko ya bisa na muno as ikubotrani wanu tutukanu ase wizara yo nigo atebire ni asa matukari bose ni garache gwasio ya bene igoro ye wizara yo anene mono ekerenga kimurayibwense ase wizara yo mithika ni gare ko yakwana yiga korwa asa bomenyi boyo kabeiro umukonyo murayibwense umoskeri gatigashagwa ritkuregoro. To say I have a moral and a political responsibility. But kama ingekuwa ni sheria, ingeza mata is res judicata. And because I've been challenged, hii story ya mambo ya fertilizer, sio story ya Linturi, ilipitia mbungeni, tukaifanya, but next week, I have sought audience with the major media stations. JK Live, Fixing the Nation here NTV, and I'm going to give the details of this story. Because huwezi beba mzigo wa mwanaume mwingine hata heshima ambaye ana. Imekuwa ngumu ama namna gani? Na niwaambie ile story mnasikia, it's just like fisi. Fisi akitaka kula mtoto wake anasema ananuka kama mbuzi. Ananuka kama nini? Kama mbuzi. Kwa hivyo msiharibu utamu wa hii story. Mimi nakuja na mambo yote. Wale waliweza kuniona nikiongea, sababu nimerelease around 10% kwa media station ya Wero TV, nilitoa story kidogo. I am going to give the country the details because we have a responsibility. Tuende kusema pandala watu kufikiria. I don't want to be seen in this team nikaa kama mimi ni bukora. Havana. I have lived a very honest life. My father taught me well and my mother prays for me and is a catechist. So I am going to say as is regardless of the consequences because I have a conscience.
Mwancho murea gwikiraga buno tuguchigwikira mwero we kionga chinsa isano na ibere asenchira yo bwengo mwero chinsa 10 na gaiga ngoretera yo mona yanda mange asenchira yo bwenge bwego nchengatira nyabuga wison makorokora somo no hapo manyerero havira kariri kuri studio ya kabere neragendete kwene kebuna chibiche china marongo ikara cha asenchira yo wikira ngenda gutwara burege borobya asemero bya Getembe TV ko wati Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura chagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yega babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende kensi uraganie bagoteberie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges au unabono babwata no corrugated na boigo box corrugated asibego babwata Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongebe na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices.